Dobrodošli u Smart Systems Toolkit, jedinstveni sustav Google Docs dokumenata za dokumentiranje poslovnih sistema po principu uradi sam. Sustav dokumenata i ove upute omogućit će vam da dokumentirate svoje poslovne sisteme. Jednom kad se poslovni sistemi dokumentiraju, oni se mogu dostaviti djelatnicima u kontekstu zadatka. To olakšava delegiranje i osigurava kvalitetu pružanja usluge. Kako biste mogli uspješno završiti ovaj projekt, nužno je da se dosljedno pridržavate svih 7 koraka koje navodimo u nastavku. To će omogućiti adekvatno povezivanje dokumenata, što će kasnije olakšati njihovo pretraživanje i ažuriranje. Smart Systems Toolkit uvodi određene pojmove. Primjerice, vlasnik sistema je djelatnik koji je zadužen za dokumentiranje sistema i njegovo kasnije ažuriranje. Izvršitelj sistema je djelatnik koji izvršava sistem. On može vlasniku sistema predložiti neku izmjenu ili ispravak. Postupak odobravanja izmjene sistema može se dogovoriti na razini poslovne organizacije kako bi sustav zadržao dosljednost i ažuriranost. Ovaj sustav razvio je Žarko Srzić, vlasnik informatičkog obrta Perfecting Systems. Perfecting Systems nudi cjelokupnu uslugu dokumentiranja poslovnih sistema. Provjerite te opcije na našoj internetskoj stranici.